Kadho cia mwanya mwende walaiboni kumantere cia bori nonto obwa riboti utwerekere monkantere cia Gembe nere akari bantere cia Kilome Kanuni Gembe South ni bashumirite na muthuro jo munene na kuonania kumeneria MCA wa Nterizi urawije keneta Josephat Mugambi nikiraba kuga ati kwina ndaracha yethirwe ikimomoka na monkera na ndaracha ezi itethirwa igicokanirwa kuringana na karibaba niba gukurukira kagita gakomo kagita na karaba kwenda gutumira ndaracha ezi na kinya utoro bwabo kethirwa buri ugwatine nera nande barombete mujumbe wa Ntereche Gembe South John Paul Mwirigi gutonyera na kubatetheria kuthondeka barabara ezi nikiraba kuga monkera nande MCA wa Mugambi neka aremini ko bathondekerayo Mugambi kana Murithi waba arina riboti una njira intariro akari na turi banderone nibomirite na guteta nindrachera bakuga nindracha ira ithiritwe basumbulite muno na kubathangikia tethia kuma ntura ya Kilome ndrasae Kanuni wand athibasa location ntura ene tawa Kilome uo bato tunge twenga goro to yana nko ka to yanya to atia muri mayora to kana theri to tena nko setu chagorua alafu tore marwanda batu anto tore gwankunia mana yele tore gwankunia mana tano no to bota njireo dina nara ni nara la miere iria barombete MCA gorutero Kenya Josephat Mugambi o amwena county government yumbe kubakira barabara hizi o amwena ndaracha hizi nikenda bakomba kwithwa bagita ngugi ciao no kuibubuthu ngale cia wale acio na kumekuna utebo tona utebe ya kinyako bwethia itali pewa uto do moria nete okene sana kethira twamuringire kula twathukia ndaracha hizi kithaniro ni ndaracha irete nkucanio inyingi muno nondu bwa kwirikana ati ndaracha hizi yakitwe ni ura wari mubunge utero ruku makaraja ora wijikene ya mithikari nturi akite iri barabara ya gwitana maguru ndrasa yeto bado tokari aremi ne ombere kunwa iturarita katapila na rira ya unirwe thai tuona kinyamara yo kamatamerio gwita kure matwetanjire kimongoro muntu ra una iru agare athiringi 50 ruare are athiringi mana ile ende twanyamare ibou na ito kuromba mwesimu wa mwambi chamani batwakire ndrasa no to ndrasa twakiri mwesimu wa lentore ne tagire ngare are futi mburenji na raya ombere kunwa badi tuonete kinyamara ntukwenge ni raunda ikingi bina bikithiki nda ya ukura nyinga ya ntethete nketha ndreo andi karagita kala kenjaga barabara karire kanani ga kurukirira na karatika kauna barabara na nikyo nuntu akalibarutera rupa kuromba nikenda bakomba gushokerwa ndaracheje kaire na bombe gwakirwa ichoke nikenda bomba kunu kuyabetite miundene yao rutenerwa kianda badu twangangene ayo muno yakwa twena saru ndraseye ngeyire kunwa masini kinya karavati kana mbearambu otekinyambi to bwethere tunya karavati ito mromba kwa sima mbere totera andamana amegisua ndrase to kuona kinya matiri weke akwa kenda to ameato na imani nwe na kethere tera akwa to na imani nwe betana ndo bange bantora bekera to meteto na to kusuguza to yai mwambi zamani to waka kwa ndo to bwethia tu na kenda to menya gweta mundene gumawa ya twagira na thai toriete mwanga to kona ate ko twagira ndaracha to mwantu ko mwanja na kethira te bwethua batu tukandamana ai to kabira da mwiso kulema kinya bora kora wakilike mutie kitajibe kuoa wo wachibe kuoa Murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Gembe nderone